Yes mali megilonge. Uthi angikwethele ukuthi andilonke ngezaba mxoshe njani lekhakhakhe. Hayi usonele ligama kadla kwabo basonele. Sikhona siphosiso sekuthi ungashama ke tala. Hayi kanje. Hey batho vuka elihlotsheni matima ngicabanga ukuthi mina uqale wami la 3 wetawoti nakasho la kimi uthi kathi sola mbeketele la ino lo maketala solo ungazi uthi weta kuye kanti phela nakenzanga kuye wenza kulo mntwana wakhe ha bathi kumtshele emehlweni kwathi namhla kufika kwathi kwathelala imaketala ngicela ukuthi namhla sale siprovelana funa udwalisa ngefrustani ukuprove lesinhle why ngilinde kakhulu ngilinde edanyana mina wakhuluma ilanguage nje lenga understand you now sitsotsi sodwana wathi namhla sikhamandelana wakhamka akekela kulo maketala wathi akukhamandelwana yebo akudwadlisana ngefrustani bathi ke le bebangakanaki lapha umgwazele esinye style semnyaka kube kunema award egwaza ngestyle ngawuthethe andilonyaka ngakuthiwa sogqamile wegwaza lonyaka andizombisi andilongengeze ha back to wema okap sitha khamba lo maketala kwathi kahle namhla kwathi namhla i1 face to face kwathi wona lokho maketala phela nako kunako lokuthi kuthe kothanga kwathi nama ngwesapha siprovelane vela kunabantu namhla abakhanje kune funeral kwathi and yes nami vele akwendeki attempted murder nyalo ha kwabe kuqabula kwaandi kwaqabula thuwe okap kwathi akawaqabula ithu sikhathi sinye qabule yinye kwayithi kwethu wathi uyibamba kabiyawa yathi nayiwa lapha wajala yona lo maketala wathi ukuthi nakathiwa ikhahlela ubheka phasi so uthi kwabe qhaqha lesibili kwabe komblaster la ngemuva kwathi dwadla